52 so'm shunmi akami? 52 shunmi? Esur kashi. Sipan. Bu nima chang juda? Şahmet et. Nima xaridor nima Kar ki odamda yak. 50 liraya. Saat 50 degan. O çili paşık. 45 dost qo'ydan rahmat kalonatom. Men o'cha ashtigi siyoko. Şahmet idako. Nima xaridor yako? Ata odam ham nishondan rakon apni qo'ya. Kadoma. Men ay hode aynu. Ino gapa to'g'ri savdo shudagini, ayni sishi shu. Mana bu bastagi mayku. Sish so'm shu qo'ydan. Sishi shu bo'ladi. Yo naqsh shunday qo'ydan. Hole Ino chil shudako. Uni voyoya chil 5 dod. uni chil, uni chil 5 qo'ydan. Endi dog'dagi tomon. Chil 5 so'm. Uni chil 5. Yanglashdan chil 5. Tarozini olaymi? Ey, Rahmat qurato. Ino sisom shu lekin dodagi moni yani menga qolmaydi. Sibay hoy siyak Ino qo'ydi. yaktona. Yaktona ay. Ana. Andar yadigarim siyako chan shut ham bash. bahor bekliğini koya bakar. Go'y guftan ki dediğinde vay ba. Xudan ba demayın ya odama tu naqib fahmidan bu qilsa. Siyeze bana dodan. Hamisha go'ydan. İnşallah to'qqiz siyazda so'mni. Mana benida ko'p naqib. Doğru xaridor boşadı. Hamna bu go'y ha. Reis bu aşıqlar çaşı. Soybaş oldu mu? Çaş düşü go'y şu mamba. Ne ayman ne? Vay soybaş diğer işe fırlattam. İho çaştıgın ho. İnaş sipan şuradaki. Sipan. İnaş da. İnaş da. İnaş şiş. Şiş go'y. Rahmat kalon tavo. Aşıqdan naqshi go'y şu. Çabuk şuradagi. Atu go'y şu din bozo bozo. Sihash. Hola çaş şuradagi mi ho? Şamiti. Go'ychi. İho sidu şu. İnaş şva şu. Çiludu şu. Yardım sidu ina chilidu ha. Naqshi go'y chan şu. İnaş. Çil. İnaşçı. Çilhaf. این میزو چی؟ خدا تو می؟ tam tu چند شدی کشه؟ این چیل سوم شد اینش 52 سوم شد اکو اینش چیل سوم شد این 60 سوم شد اکو اینش 45 سوم شد اینش چیل سوم شد اکو اینش هم چیل سوم شد چیل سوم رحمت کنم کجا گویی چند شدی؟ اینش 20 نیست قوقوشی نو اینش هفت اینش نو اینش 20 تا اینش 45 سازش تو ای قلدرکا چند شدی همش؟ 36 so'mdan. 36 so'm. Necha bu? Ha. yak guftu Yak? Yak so'mni shu deydi. Neni moyak va resibi ko'rsatishim bor. Naqsh. Çil. Çil. In kalnash 50 ha? Rahmat kalona. Bu prosesor. Bit baraka میچین اومدم میچی دکتر اصلا کم میچین ادم دکتر بیت برکه 55 تا میچینه فقط گیرم با گیرم رو باش وزن نمیدونم